Dragi gledalci, dobroveče. Završio se još jedan takmičarski dan, treći po redu, na letnjim olimpijskim igrama u Parizu. Ovaj dan su sjajno otvorili Damir Mikec i Zoran Arunović, koji su u mix dublu briljirali u kvalifikacijama u disciplini vazdušni pištolj 10 metara, osvojili drugo mesto i sutra se bore u finalu protiv Turaka. Znači, obezbedili su najmanje srebrnu medalju. Čudiskinja Marica Perišić u kategoriji do 57 kg najpre zabeležila dve velike pobede, u prvom i u drugom kolu, da bi u četvrtfinalu uživala poraz u produžecima od najbolje na svetu Kanadjanke i onda je u repesažu za bronzanu medalju izgubila od Japanke i tako je eliminisana, ostala bez medalje, ali ostavila dobar utisak. Bokserka Natalija Šadrina je u prvom kolu pobedila Alžirku odlukom sudija 5-0 i borit će se u četvrtfinalu. Anja Crevar, mlada plivačica, je osvojila 16. poslednje mesto u kvalifikacijama u disciplini 400 metara mešovito i neće plivati u finalu. U spektaklu dana, nekada dva najbolja tenisera sveta, Novak Đoković i Rafael Nadal odigrali su jedan dobar meč. Naš Novak Đoković je bio mnogo bolji. Pobedio već penzionisanog na neki način ovog Rafaela Nadala 6-1, 6-4 u setovima i plasirao se u treće kolo. Nula ide po zlatu. Na kraju dana naša ženska odbojkaška reprezentacija opravdala je ulogu favorita protiv reprezentacije domaćine, reprezentacije Francuske, pobedila u Beljevu sa 3-0 u setovima i tako je obezbedila pobedu na startu ovog takmičenja. Što se tiče rasporeda naših olimpijaca za sutrašnji dan, za utorak, to je četvrti takmičarski dan. Reprezentacija Srbije u streljaštvu, kao što sam već rekao, Zoran Arunović i Damir Mikec borit će se za zlatnu medalju u mix dublu u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. Finale je u 9:30 i oni se bore protiv turskog para Sevale Olajda Tarhan i Jusuf Dikić. Reprezentativka Srbije nastupit će Jovana Arsić u veslanju, nastupit će u isto vreme u četvrtfinalu skif. Vaterpolo reprezentacija Srbije posle pobede nad Japanom igra meč drugog kola od 10:30 protiv selekcije Australije. Onda opet idemo na veslanje, Nikolaj Pimenov i Martin Mačković double school veslaju u polufinalu oko 11:10, nadamo se da ćemo ih vidjeti i u finalu. Zatim plivači Velimir Stjepanović i Andrej Barna od 11:15 nastupaju u kvalifikacijama 100 metara slobodnim stilom u pojedinačnoj konkurenciji. Onda dva ekipna sporta ponovo, odbojkaška reprezentacija posle tesnog poraza od domaćine Francuske od 3:2, sutra od 17 časova igra protiv selekcije Slovenije, meč drugog kola grupe A. I na kraju večeri startuju naši basketaši 3x3, odnosno 3x3, i oni igraju 22:35 po našem vremenu protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nadamo se da će uspješno krenuti ka zlatu, jer su veliki favoriti za zlato, na koji su nas navikli već godinama. Dragi gledalci, ovo je bilo sve za danas u olimpijskom pregledu. Gledajte me i sutra, a navijajte svi za naše reprezentativce i sutra idemo po prvo zlato rano ujutru. Prijatno i laku noć.